apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apa yan, nanang? Apa yan nagsipngat dito'y balay? Kat adamat silaw dagiti kalugaran tayo. Anyat napasamak. Ay, naputdan ta anak ko. Sa anak ngamin anak kabayad. Dakkel unay tibil ti kuryente ta. Jakmet kabailan abayadan day jay. Ay nawaw, mano aya? Kita anu-mano ti adda iti day ta apapel. Ay nawaw, nagdakkel matan, nanang. Agasam ngay daytoy. Day ta nga rod ti parikot ko. Kasano amabayadan ta day ta ngay? Saan kay samo ngamin nga agtip-tipid? Noray si kamot. No adda ka dito'y balay kat kanayon ana isaksak ti electric fan. Uray ti daddo mga appliances. Kat, kastoy nga rudan, nanang. Kontento kayo iti kandilalaan? Ay, no siyak, jaklakit di maanusan ti kastoy. No kasaritam nga itigayim mo anak ka. Ibagam ama kitap-tapay laeng kadakwada. Dakkel atipid mo't laeng no umanugot da. Ay, wunan niya. Kasaritak man nga agpayso ni Dayan. Kumusta nga'y, Beshi? Nakasaritam ka din ni tatang mo? Wen beshi. Kat, anya ti imbaga na nga'y. Imanugot ka di, makitap kami pailang iti kuryente yo. Wen beshi, imanugot. Ay, nawaw. Agyaman aklaunay, Beshi. Agyaman aktanasyan kayo kada kami. Sakit nagbara ti panawon ita. Ngamda kayo ti makaamo iti extension wire ang maaramat Wen Beshi, da kami atalaga Di kay madanagan. Tano masolbar ti parikot kat isublida ti kuryente me. Saan kamin makitap kada kayo? Italaang daytoy. Okay, Beshi. Kaano amang yag kayo iti extension wire? Itamat laang, Beshi. Mapan ko laalaan iti balay. Narigat mo ngamin ti agungunay no kandila laang ti silaw. Ala, urayan ka nga rod, Beshi. Adapay kang kataydaan a cellphone mo, Beshi? Adamot, Beshi. Indulin ko, tamabalin pa'y ang mausar day jay. No okay laang kang ka. Mabalin ka di abuludak pa'y laang? Ay nawaw, adamot cellphone mo. Apay abumulod ka pa'y laang kanyak. Adangam na perdi nga rod, Beshi. Na, kasanumot ana perdi. Di kan sa ngamin agan anad. Aksidente anat na, kat na LCD mo tan, Beshi. Ay una yan. Pabuludan na kumapay, Beshi. Amumot, awan ko kwartak ita. Saan ko akabaalan ti gumatang iti baro? O di oray di ka pa'y ag cellphone. Day tati saan mabalin, Beshi? No saan ko maitix ti afam ko? Ay, awanon. Ang mga no isukat na kun iti sa bali. Kan adapay gayam engineer ko. Masapul aka video call ko day jay sakbay amaturo ka. Agasam man tadwa a boyfriend mo. Kasta talaga reserba di maysa. Anya? Adapay mo't gayam kun kaday ta a cellphone anak ka. Adda ata saan ko pang insubli nanang. Saan asinaludsod ti gayim mo? Ay nawaw, ada kwarta ni Dayan nanang. Di na pagan ano da iti a cellphone. Kan maysa, adda maten usaran na a cellphone. Ay, kastaya. Nagasap ka nga rod iti day tagayim mo Agpayso day tananang. Ado ti pakairanudan kang kuana. Ay, nagsaya atin ti kasta. Iso nga anusak ti sumursurot kang kuana. Nga uray saan kami nga agka-vibes. Taamok nga da pakairanudan kang kuana. Nasaya at launay day ta diskarte manakaw. Kita, nakatap tayo pa'y iti ayanda. Dakkel atipid nanang. Ni, apa yan tatang?
Ming-ming-mingan nyo tabil ti kuryente tayo. Dakkel mo't ngaminan ti mabayadan anak kaw. Ay nawaw, amangan no daytan di ibagbagada ang umina kanu. Ket no nag times 3 mo't ti consumption tayo. Kita ikumparam ti bill tayo iti napalawa sa bulan. Ha? Ayun, tay mistring agpaiso tatang. Anya ti appliances da karlagay mo jay aya. Nakitap dalang. Kasta mo't hindi napasama kay ti bill tayo. Diyak mo tatang. Ibagaman kadakwada. Tatumulong da mang bayad iti bill tayo. Un tatang, kasaritak to tigayim ko. Ibagam amang tidda ta Judith no Lunes. Naskin nga agbayad akong. Un tatang, i-message ko itamot laang. Tumulong ta kano amang bayad iti bill ti kuryente tayo. Inton Lunes ti Judith nanang. Mano ti mabayadan aya. Kita am ti insentigayim ko. Ay nawaw, nagdakkel mo tanday ta. Wan nga rod nanang. Anya ti ibagak kang kwa na ngay. Dayunam ti 50 anak ko. Awan mo nga rod kwarta. 50 lang ti adda ditoy. Iso lang ti mainayon ko. Mabalinin day ta. Bayadan ta ti sobra. Jay na bate, makamuda mo na amang bayad. Okay nanang. At iti 50. Nayunam, taitad mo matan iti gayim mo. Tapno awan maibagbagada kadata. Kumusta anak kaw? At da inted da bayad da? Daytoy lang ang tintad ni Carla kanyak tatang. Ay nawaw. Sa nga gasot laang tinted na. Un tatang. Apay asa nga gasot laang ket dakkel ti bill tayaw. Amupay man kadagi jay nga agina. Insend mo kumay ti gayem mo ti bill tayo atap no makita da. Insend ko mo tatang. Talaga nga raw, adida makarik na. Kaano nga raw, ang mapatariman ti silaw di tabalay da. Naskan abayadan dati balance da tatang. Dayta nga raw, no kaano. Awan mo't nadakdakamat da. Ipatariman da kumamit tayo. Tapno saan ang masapol ang makitap da dito'y balay. Wan nga rod tatang. Sakit kas damot ti kadakkel ti nainayon iti bayadan tayo. Amangan no saan damot nga agtip-tipid. Pasensya kan Donald italaang nga addawayak. Okay lang. Mawatan ka dayan. Ay kat manganta nga rodin Kaya't mo ka dito in-order ko akanan tawan, no? Wan sa anak mo't arte kat. Ibagam, no dapat kaya't mo akanan. Tay-order ta. Awanan. Sige, rugyan takit din timangan. Iti kasta saan ta amarabyan. Kunak tuman. Si Kadayta, Beshi. Carla? Boyfriend mo? Wan. Amamumatan ni Donald, saan ka din? Jack amo ada kayo gaya man. Di mo mat imbagbaga kanya. Idila na palabas alawas nga inaklon ko. Kasta aya. Agtugawa kung dito'y tagsasango tayo amangan. Okay lang mat siguro ken kanya, Donald. Nagaduti ba kanti alamisaan dita? Bay amon no kayat nati makitable, babe. Agyaman naklaunay, Beshi. Ni, sika maggayam, Donald. Agawid kan? Alright pa ni nanang. San pa'y ngamin ang nakapalingkay kahit? Kasta aya. Wine, adama sa hapul mo. Awan matkit day. Kahit ko lang ti makiistorya kang ka. Jack amo ang nagdaton kagayam itigayam ko. Awan mo ngamin nadakdakamat na kanya. Wana, tapos sikreto lang ngamin. Ti ammo kat ni Jeric aka-eskwilaan mi idi tinobyo ng aging gaita. Saan maggayam? Nag-break damatan. Nag-break da tagatal mo ngamin tigayam ko. Agigiddan ti boyfriend na. Saan ka numot aday tatirason? Ti istorya ni dayan kanya. Kat agkit kita kanuda Jeric kan ti ex na. Iso aday jay. Nagwin na swasda. Numaminsan mo ngamin tigayam ko. Kasla pa ko kwartaan na lang dagiti lalaki. Ha? Ninanangan da jay. Sige, panahon kanta ni. Paypayapayan akong. Agawid kami. Dakitak nga inasitgam ni Donald ijay palingki itay. Wan nanang, boyfriend ni Dayan agayam ko dayjay. Agpaysaw? Wan nanang. Nagswerte matan dayjay adayan. Ni Donald gayam nga anak tibak ng tinubyo na. Wan nanang. Kahit anyang ay tinagsaritaan nyo kin ni Donald itay.
Imbagakla ang matkangkwana dagiti kalukwan ni Dayan idi Anya, Garampingat mo dayjay idi kat. na, kasanon No agbreak da. kat si kati pabasulan da. Ay, basta siya, pudno ti imbagak nanang. Kasta ti istoryaan ti gayem ko kan ka. Wine, Ay nawaw, apay nga ipasa na kanyak ngay dagiti aramid na. anyat kayat mo sa wine? Kada kami adwa, iso ti gumarampingat. Kat nudwa ti nobyo na dayjay. Numaminsan kat 3, 4, 5 pay kit di Anya? Kaya't naklaaper dyan kan ka. Iso atila istoryaan na. Di mo patpatyan da dyan taong. Saan nga ro dapod no tinaybaga na kanya? Sana, aramid na tikas na. Apay nga ipulagid na ngay kanya. Kunak tupay kay. Madlaw kumatlang ngamin iti tono ti boses na nga gululbod lang. Amangan no saan tayo nga mo. Katdakkel mo gayam ti panaggusto na kan ka. Iso akas na. Saan mo't akas ken kuha na ti type ko Ay, mabusurak ka dagijay nga agina. Sino nga ginaanak ka? Dakarlakan nanang na. Tila istoryaan damot. Apay, anya ti bagbagada aya. Naamuan dala ang anobyok ni Donald. Kumpurmi mo't nanti istoryaan da may papan kanya. Ay nawaw. Apay mo't akas tadagita nga gina. Kurso na dalakit din ni Carla ni Donald, tatang. Kinasarita mo ni Donald. Nalpasan naibaga akong tipod no kenkwana. Ay, mabusurak. Ano adda ka sa pulan da, kat dito'y balay ti pagturungan da. Ngam no nakataliko da, kasta mo gayam tar aramidan da. Plastik da ano kasta anak ka? Ha? Ikata kung tinaisaksak ng extension wire nga agturong iti ayan da, tatang. Para makita. Naggapuan ti tuyo, nanang. Ginatang ko dita store. Mangantay nga rudan mabisbisinak mo taon. Mga laka iti pinggan mo Ay nawaw, apay ngay. Awan mo tan silaw. Ay, wan nga raw. Adamot silaw ti kaaruba tayaw. Imposible nga awan kuryente. Amangan mo't no inikat dadayan. Anya mo tanda kita at tao. Amuda arabe ay. Sakit tuyo ti pangrabyan tananang. I-text mo man. Wano saan? Awagam latan tapno na bibi Ay, naimbaglaang ang taadalod ko. Hello? Nakaawag ka mat. Anyat masapol mo. Apay ngay, awang matan kuryente mi dito'y balay. Awanan ata inikat ko. Ay nawaw, amom arabe amom apa nagpapangan. Day tatiganabon tinalaing nga agaramid iti istorya. Anya? Di ka agin didiam mo. Taamom no anya tinaramid mo. Ala, virgin nakpay. Plastik kamat gayam. Naa, Ayun gayam, isublimon day ta cellphone ko. Mano abulan mo din at tinagikwam day ta cellphone. dayto'y bulok a cellphone mo. Umay ka dito'y balay itamat laang, ta isublikang ka. Pagan anok mat nga ti cellphone mo a bulok. Makaungot mat ni Dayan kanyak nanang. Anya nga ta, no siya ti mapan iti ayan da inton bika. Amangan no agungat dayjay kang ka. Agpapintasak amapan ijay. Ayun, anya. No saan akayat ni Dayan amakitap tayo ijay balayda. Ni tatang na ti kasarita. Panagkunayo, umanugot nga ta ni tatang na nanang. Saan tayo nga amo no saan ko nga ipadas. Sa bagay Kaano amapan kayo? Inton biga anak kaw. Iranak nga awan ni Dayan ijay balayda. Agdigos kay tupay ananang. Make-upan kayo pay, tapno napintas kayo nga agturong iti ayanda. Makita, ano saan pa'y nga umanugot ni Tata Francis no makita na kayo. Naimbag nga aldaw mo, Manong Francis. Na. Una yun dito abakay. Imay dito yung balay, akas tatingawis na. Kasla na ibusan iti lupaw. Sakit, nakapuspos kol ti make up na. Oh, ming-ming-mingan naklata mo takas taman. Kwa. Abay akas tabit ti badong. Kas kala na ibusan iti lupot, Mike.
nagbara mo ngamin ti panawon ita manong. Anat gagara maya? Umay ko la salud-suden, numabalin apakisaksak mo ti extension nga agturong ijay balay. No may papaditi day tabanag, ni dayan nga anak kulatan ti kasarita yaw. Kinasarita ti anak ko, kat di na kanungamin kaya. Bayadan yung aminay, nagitinas ka na bayadan yaw. Tapno isublida ti kurinti yaw. Talaga kaday, adi ka maasyan ka na kamay, uray ko Oray niya, pwede bagbagam. Saan ka pagustuhan? Sa anak nga uto-uto niya. Alain yung kid din nagitawer yaw. Tapno saan nga isupay pasalsali dito balay may. Nasalaw ko ni Auntie Berta di tadalan itay, kat nagalas ti kawas na tatang. Dito'y balay ka di, tinagapon na. Uy, Na, di mo't agbain day dya abakot. ti pagarup na siguro akit uto-utoak. Ay, imay dito'y balay ang nagpapansin ka na kayo. Kaya no feeling sexy di ta parangan itay. Anya nga iti may naimbaga, kuryente manan. Uy, ngam sa anak ko ngayon manugaw. Husto laang ti inaramid yo tatang. Marmarwam ti kakasta a klase ti tao. Plastik, nasaya at dalaang no adda ka sa pulanda. Agpaiso tayong baga, manakaw. Manumit laang ti may tultulong da iti bayat ti kuryente tayo. Day talaangan ko maagbalin ang nasaya at atao no iso ti maaramid da. Tapno makabawi damat iti kinaimbag tayo kadakwada. Ngam awan latamot. Uy, nga ron Hay, plastik da talaga. Awan latamot ti kuryente, nanang. Awan ta saan mat nga epektiv ti inaramid kaw. Ay nawaw, kasano nga rudan day ta? Dagiti daduma kumaakaruba. Ngam di damot kayat amakitap tayo iti kuryente da. Dadayan laeng mat ti manugaw. Sakit dakkel ti bil anas kan abayadan ta, nanang. Dayta nga road. Awan pa'y kwartata. Iso nga aganos ta pa'y laeng Awan mo't mabalinan ta. Imot dagita at tao. Naku nampay. Mangmangtad tamot iti inayon da iti bayadan da. Iso a friendship over kami matan kinidayan. Saan ko nakasarsarita no kasta masalaw ko di tadalan. Wan, likli ka mon. Isumula ang awan ser-serbida. Dinak man kuskusilaban akasta si Carla. Apay, nasakit ka day. Ay nawaw, no agsasao ka. Kaslaawan basolyo kada kami Imot kay mo ngamin. Wan ata plastik kayo mo. Nasaya at kayo lang no adda ka sa pulan nyo. Ngam no naala yon, awanan. Birjan nakpayan iti nobyo. Ha? Amo ka, nagipulong ni Donald kanya. Naa? Uray anya pa'y tar-aramidam. Di nakmamaysaan, Carla. Diwan laang. Di bali ata friendship over tamutan. Uray awan gayam ko, no imot matlaang. Uray awan mat gayam ko, no plastik matlaang. Aywan gayam, ibagam kininanang mo. Sa anon amapmapan ijay balay. Tauray anya pa'y tar-aramidam na. Di na maloko ni tatang ko. Ibagbagamot. Uray agpaseksipay. Uray aglabos iti sangwanan ni tatang ko. Masiguradok asaan nga agbaligi iti panggap na. Ha? Ditakan. Di na kon kasarsarita. Pwe! Ay, nawaw! Di na pud no agayam kat ada respeto na iti panagayam yo. Saan naka adadaalan iti malikudam. Kang runaan iti amin, agtalinaed anapudno, nga uray awan ti kasapulan na ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Napanunod ko laang lakay. Tanya, bakit? Anya nga ta no mangirwar tamat itilugan ta. Ay no, nanginatilugan, bakit? Kasapulan tayo matlaang ngamin tilugan. Tapno adda pag-service tayo ano kastang ag-purchase sak itilako. No adda check up ni nanang. Ken no adda papanan tayo. Mayat mutkit ding agpaiso no dalugan. Pampanunutag laang no pangalaan tayo iti pagbayad. Addamat urnong tayo lakay. Kisayan tayo pay laang dayjay Ang mga noon mabati a pagpuunan, bakit? Umdas dayjayan lakay. Agkita kakit di, takasapulan tayo mo ilaang ti service. Sigurado ka Wen, lakay. Pilyam laang ti umanayan ti budget tayo Iti kasta, saan tayo nga agparikot no pa nagbabayadan? Okay, kasta taramidag, bakit? Anyat ko dam Nadya, gumatang kayo itilugan. Wala nang, adda kwartayo ay nawaw, adamat urnong mi ananang, oray kaskasano. Saan nga taagastos laang no gumatang kayo itilugan yaw? Gastos ngam ano san tayo tamausar magtilugan agatangan tayo nanang. Nang runa no kastang adda emergency. Madadagan akla nga may nanakaw. Amangan no maibus meten ti urnong yaw. Awan pagdanagan nyo nanang. Tapilyan mi tilugan akabailan tayo abayadan. No kurang ti kwartayaw. Ibagayo laeng tainayon ko ti kakaiso na akwartak. Ay saan kwartayo dayta. Numabalin kat saan mi ako dyan, ta para kada kayo mo dayta. Nanang, adapay kwartami. Awan pagdanagan nyo. Saan kami amangirwar itilugan no awan kwartami? Sika maggayam tinagbantay iti istoryo ita, Nana Risa. Italaeng nakong, busy ngamin ni Nadya. Kasta ka de? Anya ngamin ti umay mo gatangan nakaw. Mantika, Nana. Anya ti kayat mo, per kilo, wuno tay nakabutay. Dayta nakabuti latan, Nana. 70 pesos ti maysa. May salaang, Nana. Ay, wanggayam. Lugan nyo dayta, Nana. Lugan ti anak ken manugang ko Ay, nawaw. Lugan nyo matlaangan, Ada magayaman serbisyo. Pang-emergency ka no, kunamo dagiti agasawa. Ay, wan. Kumusta magayaman tirik-rik na anyo, Nana? Babaan iti asi ti apo, adamo nagbaliwan na nakong. Pagyamanan iti apo no kasta, Nana. Agbiag kayo pa'y itinapaot, tapno ada mga awir kadagiti apo ko yo. Daytamot ti kanayon nakidawag itinamarswa. At tuyin tigat-gatangam amantika nakong. At to'y matibayad ko, Nana. Agyaman aklaunay. Umayak man, Nadya nakong. Umay kayo, anana. Awan mo nga kadwak ije balay. Isuan na panunot ko ti umay di ti balay yaw. Open mat ti balay, nana. Adda ni nanang no kasapulan nyo ti kasarsarita. Lugan nyo day, jay. Nana, lugan mi. Brand yaw? Nana, brand new day taalugan. Fully paid. Siyempre, anana. Amoy umat. Saan kami nairwam kinilakay ko iti utang. Mangantayaw, Nadya. Nakaidasara kun iti kanun tayaw. Nanang, umayan. Mangantayo pa'y nana. Ay, saanan nakaw. Nakababain makada kayaw. Umay kayo ki din. Karni ti si daan mi. Ay, man nga ron nakaw. Karnay ko naman. Anya kalaki di mo Nadya. Ay nawaw. Apay ka dinanang. Anya ti basol ko. Apay mag-apinastrek mo day Jessa dito'y balay. Pinakan mo pa'y. Adda parikot kin ni Nana Jessa, nanang. Ay naanak ko, jak kaya ti panagsasao day apadak abakot. Nasaya at mat ti panagsarita yu itay, nanang.
Napilitan naklaeng tapno awan may bagbagana. Pinastrek mo ngamin, isuan no choice da tao Anya, no apay ngamin nga imay dito'y balay, kat saan kami mo't anasingod. Agbalin kayo ki di anasingod, nanang. Nang runa pa'y no kanayunan na ti umay dito'y balay. Ay, day tati saan to ama pasama kanak ko. Saan ko akayat agayom da ya tao. Ni, apay ka di nanang. Adda inaramid na adakas kada kayo. Awan mo't kit day. Ngem adayo tirik naken kwa na, anak ko. Mangan kamit tayo, Jessa, bakit? Imuna ako nanangan, ta nakabaybayag kamit ngamin. Siya anak pa'y amabisin lakay. Nek, adat kinkinan mo Nabsugak pa'y. Nakipanganak ngamin iti ayan danadya. Ay daw, nagpuskol mo tintirupa man na palijay. Kaya't kula kumati ag tambay. Ngam inaya banda mo anangan. Isu anak ipanganak kun karne ti sindamay. Day tatamam. Mayaki ditikas jay nakatipid tapay. Uwin angam nakababain, Mike. Sakit saan kayo mo't anasingid kinrisa nanang na. Agbalin kam to ka di anasingid lakay. Saan laang nga ita? Among kaday. Gimatang gayam danadya iti logan da. Nakita kong dayjay. Nangalaan da nga tamat iti inggatang da. At damit negosyo da, kin ada trabaho nila kay na. Kasla imposible ang makaurnong da iti dakkel agatad lakay. Amangan ki dinupod no di issue na iday. Nga ada kinupit na akwarta iti nagtrabahuan na. Nay. Agtanang ka ba kay? No saan mo mo't nakita? Nasaysaya at no aguli magkalatan. Atap ko laang mit Day tatijak kaya't kin kakay. Managatap ka. Anya nga oras ti follow-up check-up ni nanang no bigat bakit? Alas 10 nga masapa tayo nga agrubwat. Uray alas 8 kasjay. Ang mga numa-traffic tayo. Apay ka de. Kinasarita na ngamin ni Maria Itay. Numabalin ka no ang makilugan. Aywan makilugan latta. Papanan na kano aya. At da ka no gatangan na sentro bakit? I-message mo man kindi. Ibagam ti oras ti rubot tayo tapno muna. Sige, i-message ko kalpasan ter aramido. Di mo liplipatan Wen lakay. Agpula sa klabi tatulungan kay tar aramidam. Saanon? Agina nakakit dimat. Amok anabanog ka iti trabaho. Makabanlog latamot tagtagi balay Sakit at dadag iti ubing nga sikas mo bakit? Nanang, awan pa'y ni Maria? Awan pa'y mat nakaw. Ni, apay nga Ibagam kini Nadia taawagan na. Amangan mo't no saanan matuloy. Sayang ti oras tayo nga agururay. Ni, isumad gaya man ti sumungad nanang. Aywan. Ay na, pasensya kayo na Narisa. Manong Amil, naladawak basi. Okay laang nakaw. Kunakit di saan ka matuloy. Agrubat tayo ka din? Wen, alalumugan kan. Dito'y latan abay ko ti pagtugawam. Di ka madanagan, ta saan mo't makaakar ti sakit ko. Ni, ang damot gaya man ni Maria. Sige, agrubot tayon, tawan mo't ti maoray. Agyaman at inoray da. Pasensya kayon talaga. Among ka di manang, sikat ipagsasaritaan dagiti marites akalugaran tayo. Ni, apay ka no. Wen taadda ka no agwarwaras adamag manang. Ay nawaw, anya ka no manen ti isyo dagita atat tao? Managatap da nga rod manang. Ang mga nupod no kano ti isyo at tinakawam ti boss mo idi. Isuan nakagatang kayo itilugan. Anya, ay nabayagan day ta nga isyo. Ken maisa, na-dismiss ti kaso, ta saan mo't asyak tinang takaw iti kwarta mapukpukaw. Amupay man dagita kalugaran manang. Asino mo't nga ta tinaggapon day ta adamag. Day tatijak mo. Basta nangagkulaang asikati tapik dagiti marites. Nga amwak laang no asino. Dama ng LC, ang mga no amuda. Isuda ti agi istorya iti waiting shed iti dayjeng aldaw. Ni, asino jelim mabas nanang? Ni Mari Petra, apay. Ay, kunaklakit din no ni Nana Jessa. Nay, apay ni Jessa anak ko. Isu ka no magayam ti mangiwarwaras nagtaod iti takaw tinaigatang iti day taalugan. Ay nawaw,
Adda pa maneknek na iti kasta nga ibagbagan na. Naglaing lakit din day nga agaramid iti istorya. Ag istorya iti kasta kat makipangpangan pa'y dito'y balay. Day tangarod nanang. Nagpuskol mo't ti rupa day a babae. Riribok ti ipaay na iti kalugaran na. Sardingam ti mang padpadakas sin Nadia bakay. Mangpadpadakas. Di ka agindi di amaw. Tamok asi ka tinaggapuan ti agwarwana sa damag. Nadakamat mo kanyak ti suspitsam kontra kin ni Nadia kalugaran tayo kay. Ay nawaw, anya adamag day taaya. Ti damag, ang nagtaod iti takaw tinggatang day ti luganda. Nay, sana po day ta. Wain, pagat atapak day di a babae. Ngamawan insawsawang ko akas talakay. Taglibak ka pa'y laang nga, Meg. Wala, tain ulbud mo ti kasta nga ibagbagada. Apay an nairaman na manan bida. Ti kumarim amis mo tinang ibaga, asi ka tinaggapuan ti chismes. Anya, Agpaiso tinangag mo. Ti mismo agayem mo tinang ibaga, asi ka tinaggapuan ti chismes. asino ako maray? Ibagam tinagan na, taaduda mo't ako maray. Awanin maramidam, tauray ni Nadia, kit amo na asi ka ti mastermind. No kasta, nakasaritam ni Nadia. Wain, kit kastaunay ti asar nakin ka. Anya, At tanang ka ba kahit tanadagsan ti kasta nga akusasyon mo? No idarumda ka, anya ngay tilaban mo. At ka din nila kay mo, Nadia. Mangmangan tata. Adda masapol yo. Itaray tayo man ni bakit to di ospital na kong. Ay nawaw. Naan-ano ni Nana Jessa tata? Manungal daw asaan anang nangan. Isarwa na mo't ngamintikan kanin na. Ang mga no adakin na naan na ikontra iti tiyan na tata. Hindi tatidyak amaw. Madanagan akmay tagkakapsutan. Sapay adayo ti ospital. Takasaritak nila kay ko, tausaran tayo pa'y laang tilugan, tata. Unman na kaw. Ang mga lo niya ti mapasama kita asawak. Api nga italaang nga imbagayo, tata. Ti amok akit agimbagpay. Ngamnay. Kastoy mo't ti napasamak. Agsagana kayo, taibagakin nila kay ko. Dagasan na kayo ijay balayo, tata. Egyaman aklaunay na kong. Imanehom tilugan na kay. Anya ti may imbaga ni Tata Gardo aya. Itarayo ka no ijay ospital ni Nana Jessa. Ah, apa yan? Nan-ano ni Nana Jessa? Agkakapsot ka no lakay. Saan anang nangan iti manungaal daw? Nay, apa yung ngayon nga ta? Day tati saan tayo nga amo. Sige, agrubuhatak nga rudan bakit? Ang mga no emergency mo tunday ta. Mapan ka ijay balay da ah. Wan bakit? Ano sam nga itaray iti kaasit gan nga ospital? Kaasimot jay bakit? Sukatak ti medyas mo bakit? ay, asino ti mangitaray kanyak iti ospital. Ni Amel bakit? Ni Abel nga asawa ni Nadia. Wain. Apay nga isupay lang, may tiki na saritam. Win ata isuda mo't laing ti amok nga dalugan na. Anya matin gardaw. Saan nga ron ang mabalin ti tricycle ijay bakit? Pangasim, tay babam ti pride mo. Madila nga rudin tirik nam. Ay, una yan. Mapitlaing, sukatak ti medyas mo ko na. Kita kalaangan iti sa bali lakay. Ay, sus, ibabam ka di ti pride mo no kayat mo pa'y ti agbyag ko nakmaning. Kumusta ni Nana Jessa, manang? As-asikasuan ka no dagiti doktor. Ay, kaasimot. Wen nga ron, saan ka no anang nangan iti manungaal daw? Ang mga no adakin na ana ikontra iti tiyan na. Day tati saan tay nga amo. Urayin tayo ano anya ti ibaga dagiti doktor. Nilakay mo nga'y. Adapay laang ijay. Agawid to ka no ma-admit ni Nana Jessa. Naimbaglaangan at ada tilugan yung. Wen nga ron. No kasto yung ada emergency kat dakkel akatulungan tilugan. Agpay sula unay ta na ibagam ading. Saan mo't ngamin amabalin ti tricycle ijay. Barang agbain ni Nana Jessa iti kastaan na pasamak kang kuana. Kat sardangan na matintimang padpadakas kang ka. Wen ano makarik na iti konsensya. No saan ngay? No saan? Talaga siguro ana itulangan ti ugali na akas jay.
Ay, Nay, itay pa'y adi ka makaid na bakit? Apay ka di aya. nasakit ti ulok amang pampanunot iti inaramid mo lakay. Anya manin ti basol ko. No apay mo't adanadya pay laang tinagpatulungam iti dayjeng aldaw ah. Di mo't imbakakin ka nga isuda mo't laing ti amok nga dalugan na. Nagadua ka lugaran kita. Ay nawaw. Adong agpaisaw. Ngam amom nga raw, no manugot da amang itulod kan ka di ospital. Siyak pa iki din tinakautang kadakwada. Ag-move on ka man nga minan bakit? Narigat nga ro ti ag-move on. Kasla pimpi man da tao iti kasdi nga inaramid mo. Agsarding kan. No sa anak ang nagpatulong ka dakwada. Ang mga noawan ka itan. Anya, Isong agsarding ka kading. Guilty ka lang ngamin. Tadabasol mo kadakwada iso aday ta. Nangato ti pride mo. Kitsi ka lang aro din ti tinulungan da. Ay nawaw. Nakarwar kayo mat gaya man Nana Jessa. idi pay lunays. Kumusta nga'y tirik nayo? Nasaya at mutan. Ada ibagam. Awan matkit di. Naranaan kay lang amin alimabas. Agpatuloy ang arudan. Ada pay ngamin lakad ko itakay. Maala, agan anad kayo Nana. Ay nawaw, nakita nakpay laang bay. Anya timbagan ni Nana Jessa ken ka bakit? Awan lakay. Nakita ka nagsarita kayo itay kahit? Kinumustak laang tanakarwar mat gaya man. Sana nagsuri ken ka? Uno nagyaman iti panang itulod ko ken kuana iti ospital? Saan mat lakay? Ay nawaw, apay ngay. Nga madlaw ko ang mababain launay kanya. Madlaw iti garaw na ken panagsasauna. Di na pa'y kabailan ti kumita kanya, kabayatan ti panagsarsarita mi. Makunkonsensya siguro ah. Sapay kumaata na kaamiris ng agpaiso. Nagadukat ti istorya na kontra kanya. Wan nga rod bakit? Ura awan pamanagnak na kat istoryaan na latta. Ay na, adda talaga dagiti kakasta at tao lakay. No pa'y kasta, tulungan tayo lata. Kaasi damot. Nakabaybayag kamutan, Jessa. Wala, ta iti sabali adalan tinagnaak. Ay nawaw. Apay mate. Gapaw ta mabainak alumabas iti ayanda nadya. Ang mga numakita nak alumabas, kat kasarita nak tumanan. Anya? Kinasarita na ngamin, idi nakita na alimabasak, kat kastaunay ti danag kaulakay. Apay ang madanagan ka ngay. Wala, ta ang mga nuapaan nak. Inaramid na ka de. Saan mo kiday? Oh, matlagayam kay. Nagkid daw kalat ako maiti pamakawan kinkwana ah. Tadamit basol mo. Ay nawaw, kay bagbagak lang ang mababainak. Normal laeng agbayin ka. Nga may metlatan mo kasaritam ida, Jessa. Sige, kastanto ti aramidag. Ngam saan pa'y nga itaa? Agurnungak pa'y ititurad, asumango kang kwana. Ay nawaw! No adda dimuras akaaruba, ditay kuma pagduadwaan. Ti panangisawang iti dakas iti pada tayo a tao, kat saan anasayaat nga ugali. Amangan kit dino day tantupay, ti mangisak makada tayo inton dumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hoy, Pamela! Mabit
manlaan. Urayan na. Apay ka di, Ana. Itid mo ti ipit mo kanya, no? Apay kumangay nga itad kuken ka. Ginatang ni nanang daytoy para kanya. Kurso na adak nga rod. Uray day tamay salaang. Saan ama balin? Agungat ni nanang no agawi da kat awan ti Paris na. Itid mo, no? Siyak laangan ti mangala. Anday ko? Apay nga inalam ti ipit ti buhok ko. Kukuha kong daytoy. Ipulong ka ni nanang ko. Uray agi pulong ka kininanang mo. Ipulong ka ni teacher. Uray agi pulong ka kini teacher. Sigurado asa anda ka matlapat yan dayjay. Dita ka? Apay nga'y anala daw kayo anang sukon kanyak, nanang. Ay napasensya kan anak ko. Ada ngamin napatag nga inaramid ko. Kasta ka di? Aguray ka. Apay amay salaangan ti ipit ti buok mo. Ay, kwa nga min, nanang. Di ka agulbud kanyak, Pamela. Ibagam ti agpayso. Kinapudno na. Innala ni Ana ti maysa nga ipit ko, nanang. Sa dino ti ayan day tanga ana? Imunan anagawid. Jakon kayat ti agiskwela, nanang. Anya? Ay saan Kat no excited kan tupay asumrak idi. Idi ngam ita. Saanen? Ngamin, bulimot ni Ana akaadalak. Kanayon abulian nakday jay, nanang. Anya? Kanayon abulian na ka? Ngam italaang nga imbagam kanya? Agsagana day tang ana. Saan ka apagad adalan tapno adala ang bulyan na? Kasaritak to dagiti dadakkel na. Mabiit man laang pare Alfredo. Ada ibaga, Mari Elaine? Kasarita man ni Ana nga anak mo. Apay ni Ana? Bulbulyin na ngaminan ti anak ko. Saan la ang anam na minsan nga inaramid na ti kasjay. Idi kalman, inala naman ang ti ipit ti buok ni Pamela. Jack, amo ti may papaniti dahi ta abanag Ay, uray siya. Amuk-laang, takaibagbaga ti anak ko. No sa anak pa'y anak saludsud kang kuana, kat di na ibaga. Kaasi ama ungungtan no kastang adda mapukaw agamit na. Tagayam, alalaan ti putot mo. Di ka matanagan, kapsat. Bagbaga akto ti putot ko. Wen man, sumadsadot nga minen asumrak ti anak ko, gapo iti kasjing aramiden ti putot mo. Isublim tinalam agamit ni Pamela, si Kaana. Anya agamit, tatang. Ammom na niya tikait ko asawan. Diyak amo Di yumat nga rod ibagan no anya dayta. Ay, saan asyak ti pagpungpung tutam? Tatalaga amakaraman ka itibaot kunakmanan. Nanang! Ni tatang bautin na ka no. Apay, nagkuna abautam ti anak ta, si Kang Alfredo. Wana, tamadi mo tar aramiden na iti pagadalan. Buli ti anak ta. Buli mo't asasawam dita. Kinasarita nak nga rod ni Mari Elaine itay. Ha, mangrugi manunday jay nga iling. Ay nalakay, di mo latan ikas kaso dagiti kakasta a klasit tao. Buli ka nung nga rod ni Ana. Amom nga raw, nakitam tinapasama. Ang mga matno ti anak na, ti buli. Anya? Kumusta ti aldaw mo iti pagadalan, anak ko? Amangan no aging ga itakat bulbulyin na kaday nga ana. Isumat latta, nanang. Ay nawaw, apay ngay kat kinasaritak matan ni tatang na. Kat no induron nak ije pagadalan itay, nanang. Adupay nga rod ti nakakita iti inaramid na. Ay, naglukon. Diyak ngamin maranranaan ni nanang na, ta isu kumati kasaritak. Masapsapa tayo amapan iti pagadalan intun bigat, nanang. Tapno makasari tayo ti ina ni Ana. Masapsapa nga mindagi jay kat. Ala, kasta nga rod ti aramidin ta anak ko. Agpalas ka pa'y, ta agmeryenda ka. Sa anak amabisin, nanang. Mabisin ka man kan saan, agmeryenda ka latta. Adain lutok a bananak yo. Ay na, naimbaglaangan tan naranaan ka dito'y pagadalan, Mari Monica. Ay nawaw, adda masapol mo. Di anak mo ngamin, Mare. Apay ni Ana. Kanayon na ngamin abulyan di anak ko. Agraman dagiti gamit ni Pamela, alalaan na. Ni, awan amok dita Isungarod nga ibagbagak keng katapno ammom. Adda kanupay dagiti gundaway nga idurduron kan kadkadalan na ni Pamela. Nakitam?
Saan? Nga makitkitak dagiti sugat ti anak ko. Kasadot na pa yan ti sumrek, gapu iti aramid ti anak mo. Amangan mat no ti anak mo tinangirugi. Kat self-defense lang tinaramid ti anak ko. Anya? Amo mare, no apa dagiti ubing, apa dalaeng, saan tay amakibiyang. Kas ina, madanagan nakmut para iti anak ko. Kanayon ko abagbagaan day ta saan amakiap-apa. Sa ita, maamuak abulbul yan di anak mo. Ay na, basta siya, awan amok dita. Apa laeng dagiti ubing dayta. Kumusta tilakad mo anak ko? Nakasaritam ti maestra ni Pamela? Won tatang, nakasaritak pa'y di ni Monica Anya ti imbaga ni Monica ngay? Kanunungan na mati aramid ti anak na tatang. Anya? Amangan no self-defense laeng, kung kunanaki di jay. Ti maestra ngay. Anya mo ti imbaga na? Naibaga na at talaga abuli dagi jay nga agina tatang. Anya? Buli da nga agina ko nam. Uray ni Monica, buli mat. Won tatang, adu kanuma laang dagiti parintes nga agrekreklamo, ngam talaga anatangsit ni Monica. Makiapa pa'y kadagiti parintes nga agrekreklamo. Saan lang aday ta? Kalabanan na pa'y ti maestra. Like mother, like daughter nga rod Won tatang, buli gayam ti ina. Isu asaan tayon amas daaw no apay akas jay ti anak na. Agsasarita kayo kadipay? Won tatang, inton Miyerkules pay. Ayabak to dagiti binulbuli ti anak na. Para makita man no pagpatinggaan ti kinaturod na. Himawag ti maestra ni anak kanya. Apay ka no? Agsasarita kayo kano inton Miyerkules. Ay nawaw, apay ka no mo? Pagsasaritaan tayo ti may papan kadagiti ubing. Anya? Mapantayo Adda kanumot lang daduma aparentes nga agrekreklamo. Sa laing ani Elaine. Hay, isupay dayta apakataktakan. Ano usam ti mataktak takalukwan mo't dayta ti anak mo? Naa, nagsasao ka. Kasla saan mo aputot ni Ana? Solbarem kit di dayta aparikot. Di mo urayin adumanon iti principal's office ta nakababay launay. Sakit babae ta anak mo. Anyan tulangan ti kunaan dagiti tattao no kastalang. Anay ko, apay nga kadalan ngay. Apay, ada reklamo? Kayat ka nga rod ako dulan. Anay ko, nagsakit ti kinadal mo, Ana. Arsagit ka man? Katnudya mo pinigsaan ti panang kadal ko kang ka. Naa, talaga gayam abuli da ito nga ubing Mabiit man laang, takadalak mat. Anay ko! Dakas ti kasangar aramidam ken Pamela Anay ko! Anay! Ipulong ka ken nanang ko! Nagsasarita tay nga rudan, kastapay lang ti aramidam mat. Apay, saan da ka kadi abinagbagaan dagiti dadakkel mo? Apay ngamin ay akasta ka, Ana. Awan mo't dakas ngar aramidan mikin ka, ngam agkadkadal kakit din. Agsagana kayo! Ipulong kayo kininanang ko! Pudno ka di ti istorya ti apok Elaine anak ko. Anya ti istorya na kada kayo, tatang. Kinidil mo kanumot ni anay di pagadalan itay. Dayjay ka di, tatang. Agpaiso ka di? Agpaiso, tatang. Kinidal kumot tanaasarak kang kwa na. Agasam man, dayjay. Uray addaak, katkadalang nalata ti apo ko yo. Anya? Nakitak amis mo ti inaramid na, tatang. Talaga nga ron abuli Nagsasarita kami matan, ngam awan latam nagbaliwan na. Naibagada asaanan maulit, ngam nay, karkarwan na matan. Saan samat abagbagaan ni nanang na? Amangan no pamaranglaang ti kinaimbag na kabayatan ti panagsasarita yaw. Buli mo ngamin dayjay amaysa. Kaya nansa nga iti principal's office ti pagsasangwan me. Aywan, ag-report kayo anak ko. Tapno maikkan iti leksyon dagiti tattao a perhuisyo iti padada a tao. Ay nawo, agdardaras ka mo't bakit? Apay ka day. Naskan ang makasaritak dayjay nga Elaine. Ay nawo, apay ni Elaine. Anyat inaramid na. Kinadal na nga rod ti putot mo. Ang mga ano day naramid na anak en kuana. Nasayaat nga rod ti kasjay. Ubing mat ni Ana. Day tangamin, di mo amo a disiplinaan di anak mo. Buli ka mo't amaysa. Iso aday ta,
Sa bali mo tan a tao ti mang disiplina ken kuana. Ay saan? Jack ipalubos asak tanda ti anak ko. No kastagayam, tulungan nak. Tulungan nak amang bagbaga iti anak ta bakit Ay agsarita tantulangan no ko. At dalakad ko ita kunakmet. agkalma ka kading amin. Panunutin pa imbag no anya tirumbang aramidam. Di ka man agdarasudos. Inton kon, agsubang kayo jay. Ayawan bibiyang ko. At damat laban ko kat iti dayjay nga ilen. Dakdakkel ti bagik ngam iso. Ay nawaw. Elaine! Elaine! Rumor ka dita kasangon na! Mabait lang mat Agawa ang ti rumor ta napatag-unay ti bagakken ka. Anyat umay mo ibaga aya. Apay akinadal mo ti anak ko, ah? Kinadal ko tabuli kat nga ron. Ha? Maiparbang ti kasjay nga inaramid mo iti ubeng? Ay nawaw. Bimalasak laeng ta kinadal na ti anak ko. Kasla self-defense ti napasamak. Barang agbutang matlangan di anak mo. Awanan ka iti baing! Anay ko. Di ka magsipat Apay, ti ipagarup mo ka di kat kabutang ka, ha? Awan kabutang ko, Elaine! No di mo kaya't asabali a tao ti mang disiplina iti anak mo. Disiplina am nga raw. Wano? Kaya't mo asikat ti kadalag. Barang agnakom ka. Ha? Ireklamok dayjay nga, Elaine. Ay na bakit agkalma ka kadi. Saan ko nga ipalubos ti kastangar aramiden na iti anak ko? Ti anak ta tinangirugi. Bimalas dalaan. Oray anya pa'y ti rason na. Kamalilat ta ti kasjay nga inaramid na. Makitam da ita. Ita ati anak mo tinakaraman iti kadal. Kasta ti panagsasaom. Kasi Ay na naman- bakit? Kastamot lang ti marikrik na dagiti dadakkel ti kadalan ni Ana abulbul yun na. Makarik na kakadimang ngamin. Kas kanahin ko nga ibagaking ka. Tulungan na amang disiplina iti anak ta. Agsasarita kami iti principal's office ita, tatang. Ay nawaw. Kunakman no saan ka pa nagreklamo. Saan, tatang? Apay nga ron nga agsasarita kayo ita. Agsasarita kami ta nagreklamo dahi a Monica. Anya? Nasakit tinakam na, idi kinidal ko ti anak na. Ay, naglukon. Isupet agreklamo ita. Di bali tatang. Tapno maamuan ki din ni principal ti ugali na. Sa bagay mo't kiti Nariga mo ngamin ti kastoy. Buli lang arudan ti anak na. Narigat pa'y mat akasarsarita. Ada talaga nagiti parentes akasta anak ko. Panagruprupa na pa'y lang ngamin. Katay na. Jakon ibaga, tatang. Already mo ibaga. Amok, tikat mo asawa anak ko. Nene, nakamisuod ka mo't anagawit. Wano, nakangagkakin ni principal. Anya ti nakakatkatawa, ah? Awan mo't gid Awanan ba indagijay atat tao? Pinagtutulungan dakit din iti principal's office itay? Daita ngamin gad. Bumalisakto kadagijay atat tao. Saan laeng nga ita ti aldaw? Makitam daita. Apa amot di padam aparentes. Uray ang kakadwada amin! Ay, pangasim ba kay? Amang ano day tapay nga aramid mo ti pakakik-outan ti anak na di pagadalan. Naturod ka launay. Ay wala, talaga naturod ha. Agpaiso naturod ka. Iso na lang, ta out of place mo ti kinaturod nga ipanpanakil mo. Anya? Last warning mo na ito yan. Apay ka di, tatang? Maminsan pa'y nga dabulyam iti pagadalan, makaraman ka kanyak. Anya? Saan lang abaot ti maramanam kanyak kunak tumay? Apay abut-but nga nakakasta, tatang? Aramidem latan no niya timbaga. Nagalas ti kasta nga aramid mo anak ko. Di ka agbalin abule, tas ikan tumot laang ti kaasi iti udi na. Anya? Dakes ti makiap-apa anak ko. Dakes ti manggabgabil iti kaadalan anak ko. Di mo tuladan ti inam anaturod ka no. Ngam out of place met ti kinaturod na. Anya nga tano i-transfer talaangan ni Ana. Ay nawa, apay met. Na, i-transfer ta iti sabali a pagadalan ah. Saanan? Apaya di mo kayat? Gastos manan no mai-transfer iti adayo o pagadalan. Mayatin ti pagadalan na ita taas idaglaeng. Sa anak mo't nga rod a komportable ijay. Apay, Basta, apay, makarik na ka din itibain kadagiti nararamid mo. Anya dyan nadamag ko. I-transfer da kanumat ni Ana iti sabali a pagadalan.
Nakadamagan niyo mo't tatang. Isumot is istoryaan ni Monica. No siyak, awan amok di tatang. Awan na damag mo. Awan, tatang. Mabain lakit di dayjay iti inararamid na. Iso akayat na nga i-transfer ti anak na. Ura asino mo't makarik na talaga itibain no kas de laeng. Usto mo kidi Tapno saan nga iso pay apagparikutan ti sabali a tao. Launay ang anak ko. Nagalas ti kas de agalad ti maysa nga ina. Kunaklakit din no na i-transfer yun ni Ana, kapsat. Sa anak ngay manugot kamsa. Adayumot nga minijayin. Wun nga rod, masapul nga adda service. Dito'y laang mati kaasitgan apagadalan dito'y lugar tayo. Iso sa anak ngay manugot iti kayat ni bakit ko. Ay wun gayam, kumusta matan ni Mari Monica? Aday je balay. Apay nga saan nga iso tinang itulod iti anak yu dito'y pagadalan ngay. Imbagak. Hindi na kano kaya. Iso kapilitan asyak timay. Mababain siguro. Agin tuturod mo't ngamin ide. Saan na kaya tagpaabak? Anya nga ita. Isumot lang ti makarik na itibain. Ay, nawaw! Kas inawan numakuna asilaw ti pagtaangan, agbalin tayo kumaapagwadan kadagiti anak tayo. Isuro tayo ida iti nasayaat, tapno nasayaat tumat ti pagtungpalanda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Good morning, Mari Flora. Nay, mayat ti isem mo, Mari Loida. Mayat nga bentiriing ko ita, Maray. Adala ko makarnit babaw. Adda, Amaray. Gumata nga kiti 2 kilo, Maray. Ay nawaw, agasam nga iti 2 kilo, Maray. Kabailan niyaw nga ibusan. Talo apo tahi ti iluto kita, Maray. Umay nga minda jamima di tabalay intun madamdama. Ti manugang mau, ti asawa ti inaunang anak mau. Warin, Maray. No ni Jimima ti adda, karne ti ipasangon na. Ngam no jamay sa manugang na ti agpasyar. Tuyo ti umay nagatangan dito istor ka. Maray, ada ibagbagam. Ay ko, Maray. Awan, sigay, mabit lang ta isupot ko ti karnit baboy agat gatangaw. Ay nawaw. Nagadumot tunday ta akarne bakit? Amom nga awan tirif tayo. Sana nakasapulan tiref, ta ilutok amin dagita lakay. Nagadon. Umay nga raw da jamiba dito'y balay. Uray umayda. Sobra lattaday ta. Pangtalo apo tahi ngamin, taginatang ka. Kaya't mo man siguro ti agpa-impress iti day di amanugang ta. Abay ngamin nga ikami ti dakas at kaipabanan ti aramido kaya. Uray di mo ibaga. Amuklatan, nga kaya't asawon ti kastangar aramidam. Ay! Saan man akong porme ti pampanunutom dita? Tulungan na kita nga gluto! Tapno malpasin! No, apay ngamin nga gluto ka iti adaw. Kada tayo laang matimangan. Tapno espesyal Ay! Si Kaki di may...
Kailiw kong dagiti apo. Naimbag ta impasyar mo ida, Jimima anak ko. Italaang manan na nakaumay kami, ta busy ak ngamin nanang. Okay lang. Maawata mo kiiday. Ay, wan kayam. Pasarabok kada kayo daytoy, nanang. Ay, nawaw. Anya ngay daytoy, anak ko. Sabon kung chocolate, nanang. Ada pa'y lotion dita. Naggapuan na ngay. Impaw itikabsat ko nga ada ijay abroad. No kasta. Imported man rin gayam daytaw. Siyempre, ananang. Kasi tisigod nga ititid ko kada kayo. Talaga ama nagparabor ka amanugang. Kay agyaman ak unay Awanan nyaman na nanang. Agdiretso kayo iti kusina. Tamangan tayo pa'y. Ay, nakaluto kayo nanang? Ay, wine. Itay pa'y Ala, sumurot kayo iti kusina. Tamangan tayo pa'y. Saan kami pa'y ngamin anangal daw kan ni tatang yu kay ta inururay da kayaw. Ipasyar mo kanumot ti anak tay je balay kuna ni tatang, Cherry, bakit? Kailiw na kanut apo ko na. Napanggayam ije daman ang Jemima idi Sabado. Mapantayo anak ay. Uray kayat ko, san ama balain, tadamot trabaho kita. Intun day off mo laangan ang mapantayo ijay. Mapan kayo kanu ita. Amangan no sa bali man ng titrato ti inam kada kami no awan ka. Adda ni tatang ijay. Uray adda ni tatang kat ipadlaw mo't ni nanang akagurgura nak amanugang na. Among bakit? Awan rumbang apagdanagam. Tawan mo't basol mo kin nanang. Awan basol ko. Ngam no apay akas jay titrato na kanyak lakay. Ni nanang ti antiparikot bakit? Adda pakarwan mo't ngamin day jay bakit no tagtuma. Adda kayo mo't gaya man. Itay pengor-urayon kayo. Naglabaak pa'y ngamin sakbay nga imay kami tatang. Okay lang. Maawatak mo. Ni Francis ngay. Adda trabaho na tatang. Ay, naitalaang nagpaisaw. Imbagam ko maadagasinda kayo dito'y balay kalpasan ti trabaho na. Saanan tatang? Agawid kami matlaang inton madamdama. Saan kami nga agbayag dito'y? Kasano nga ron ang makapagbanding tayo? No kapagbiit kayo lang dito'y. Inton madamdama pa'y matkit di tatang. Mudto'y nga ron din ti apok, tagkapi-kapay. At damot na bati akamuti dita. Isupay lang ti kapay. Kalutluto na itay bigat. Nangalaan nyo iti kamuti tatang? Ginatang bake. Agmirinda ka pa'y nakong. Siya kunti makaamu iti apaw. Mari Flora! Maray! Yahoo! Adda ka kaday! Ay na, pasensya kan Maray. Itay ka kadipay. Ay, itay pay Maray. Pasensya kan madamamot nga minti lutok iti kusina. Anya nga minti umay mugatangan. Tuyaw ken noodles man, Maray. Manaw, Maray. May sapak at tuyaw ken taluan noodles. Tay subanti pasidak iti manugang kaw. Anyat ko na, Maray. Ay awad, Maray. Magawaam ki di ti magisupot iti gatgatangag tanay. Agalas dusay. Nangag ko nga minti manugang nga imbalikas mo ka. Di wala tan ikaskasaw no anyaman tinangag mo, Maray. Di ba alay? Taasaan mo da maipapankin ka tinaysawang ka. Nawaw. Apay at tuyaw. Ken noodles ti ginatang mo bakit? Wala, taday talaang mati umanayan ti kwarta. Nalabas mo ti kastatratom iti may samanugang ta. Shh! Tagaray! Tagiwat mo ka day. Noon ni Jemima ti umay dito'y balay, apaw! Gumatang ka iti mano a kilo a karnay. Agluto ka pa iti nagduduma a putahe. Ngam no ni Cherry at dalitoy. Noodles, ken toyo ti ipasangom ken ko na. Ay! Agtipit tayo nga rudain! Saan man arasaya at ti kastaagal at ti katugangan? Ay! Awanan ti adu asaw! Malalala, ilutom kit di ti ginatang ka tamangan tayo. Ipadlaw mula unay mo nga da pampaburam a manugang mo. Kahit kasta talaga ti biyag Ay, kita ma.
Amangan mo si kanto ti agbabawi iti kasta nga aramid mo bakit? Ha? Anya kumamod nga iti pagbabawya. Saan lamay may sa ti aldaw kung naktumat? Dumteng to ti kanitaw akasapulam ti tulong ni Cherry amanugang mo. Ay na, saan to ang mapasamak day talakay? Oray puputam! May sakilo abangos man, Mari Flora. Na, gimatang mat ni Mariloy da iti noodles kan tuyo itay. Diyak amoy ti day gayem mo. Ha? At paboran na amanugang na. Aging gaita? Kituwain, saan na makikabkabalay da Cherry ken Francis kada kami. Ngam kasjay latamot ti trato na kadakwada. Ay una yan ni Mariloy da. No ni Jimmy mati umay ije balay, asikaswan naman. Gumatang iti karnay apag sasangwan me. Madlaw ko nga ruday ta iti asawam. Awan mo't nadakdakamat na abasol ni Cherry amanugang yaw, tapnuguraan na akasta. Ti asawak, tayo ti parikot. Agar arami day di bakit. Saan nga ta ama konsensya iti kastangar aramidan na? Nagawid kayo kanumot adagos ko na ni tatang bakit. Wala kay, apay ka di. Inuray na kuman ijay balay Di magasak ijay itay. Kat awan kayo matay. Kasano kumakit kuskusilapan nak ni nanang mo? Manay. Day tatipod no lakay. Ay nawaw. Itian niya aga po kanumanan. Ay, jak amo iti inam alakay. Jak maawatan tikas di nga ugali day di akatugangak. Aging gagayam itakit kagura na ka. Wan nga rod lakay. Awan mo't amok abasol ko kankwana. Iso ajak maawatan no apay akas jay ti trato na kanya. Nanang, anya ti parikot yu iti asawak aya. Parikaut. Ay nawaw, agin di ammu kay man ako na ako nanang. Ammu yaw no anya ti inarami yu iti imay da Cherry dito'y balay. Ah, day jay ka day. Anya ti tiyo kayat iti asawak amanugang yu aya. Ah, ay kwa. No ti asawa ni Manong taadda dito'y balay, asikaswan niyo. Nasaya at kayo kenkwana. Ngam no ni bakit ko ken ti anak mi ti adda dito'y. Ipadlaw yu akagura yu ida. Injak madam mo, anak ko. Basta, saan ko akayat day jay at Cherry? Adda ka di basol na kada kayo? Awan ba day? Saan ko lang kursunada day jay ang babae para kun ka? Pangaasi yu ananang. No di yu maaramid ti mang respeto kenkwana kas manugang yu. Irespeto yu latta kuma kas tao, nanang. Na! Laglagi po niyong asawak day jay. Isok ti ina dagita apuyo. Nang, adda aramidin niyo? Adda ko mapagnak ita anak ko. Apay ka day? Ay, kasta ka di? Ipauawir ko kumati apo ko yun, nanang. Adala ng patag nga si Kaswak iji sentro ita. Mabalin latamit, anak ko. Ibatem, ta siya kung ti mga awir ken ko, ana. Kunak man no, dapag nayo ita, nanang. Ay, itantan ko pa'y laeng, Sigurado kayo? Okay laeng nga maitantan ti pagnayo ko, ma? Way, nakong, okay laeng kanyak. 2:00 iti malam ti dismissal di may sa nanang. Sukunin yung tumot laeng, Way, okay. Ibagak ka ni tatang yaw, ta iso ti mang sukong iti pagadahalan. Nagalas man ti kasta nga aramid mo, Loida. Ay nawaw! Apay manayin! Imanugot ka iti kayat ni Jimima ang mapasamak. Awan mo siguro dakas dita. Taaputa ma, ti aw-awiran. Wala, ngam no ni Cherry, saan mo mo't ang maaramid ti kasta? Awan dakas na, no asikaswam ti aputa ken Jimima. Ngam pagpadaam kumatitratom iti dua manugang ta. Ay no kaya mo di si kama ti mga awir iti anak dayjay at Cherry. Unay kan bakit? Nalipatam samot nga aputamot lang ti anak na. Amaw! Sada masapul nga ibagam dayta. Inton kwan, at da may baga ti tattao ken ka. Ay! Panunutin danoan niya ti kaya da panunutay. Awan bibiyang ko di talakay. Jak ammo ken ka. Uray sak, jak mawatan ti ugalim. Pangasim tagbalbalo ka bakit? Di mo urayan nga ikan na ka ti Diyos iti pagnakmam.
Aksidente kano ti tricycle ang nagluganan dananang. Anya? Naapektaran ti saka ken takyag na. Ni, kasano ana pasamak day na? Diya ka mo. Mapanak iti ospital ita. Takasaritak ni tatang. Sumurutak lakay. Ay nawa. Sana mabalin bakit. Dito'y kayo laang ka lagi ubing. Kaya't ko kumamot ang makita ni Nanang. Di ka madanagan. Tadda itinatalgad a kasasaad ni nanang. Ti ko nam itay kat naapektaran ti takyag kan saka na. Wen, ngam stable ka nung matan ti kasasaad na ita. Anyat ar-aramidem dito'y balay, chiray. Nangyagak iti prutas kan natang para kada kayo Nanang. Ay nawaw, sanak mo't adimawat. Uray saan kayo adumawat, mangyagak lang ta. Agyaman unay, nakong. Kasla saan kayo pa'y nagdigdigos Nanang? Saan nga raw? No kasta nga rod, digusan kayo. Saan nakong. Kitaan nyo man tabuok yo. Madlaw asaan kayo pa'y nagsagaysay. Sagaysayan tayo pa'y dayta. Nakababain mo't kin ka. Ay nananang, awan rumbang apagbainan nyo. Ha? Maala, panawan kayo pa'y tamang idadangak iti pagdigosyo. Kalpasan ti panagdigosyo, ag-exercise kayo. Iti kasta, makarecover kayo iti kabiitan, apanawan. Nagahawid ni Jerry. Wen, bakit? Nag-text ka nung amin ti anak ta. Ay, kastaya. Nasaya at launay da dya manugang ta. Uwan nga road. Kita ket ti kagurguram a manugang tinangdigos ken nang sagaysay di tabuok mo. Uwan nga road lakay. Nakababain launay kenkwana. Ni Jimima, saan ka di pa'y ngayong imay? Adda kanumot ar-aramiden na. Kastaya. Dayta, tinagdumaan da kin Jere. Ni Jimima, managparabaw. Ni Jere, managsakripisyo. Agasem ngay, tain karkarigatan na ti may dito'y balay anang asikasukin ka. Kumusta dagiti saka kentakyag mo, Mariloyda? Nasaya atin, Mari Flora. Maigaraw kumanen. Nasaya at matno kasta. No apay mat ngamin an aksidente kayaw. Ay, napartak nga men ti panagpataray ni Bubot iti dayjay nga daw. Di na pinanunot asaan laeng mat ada kayo ti mangus-usar iti kalsada. Ay, wen nga road. Nairaman nakpay kiidain. Ang pagyamanam latta ti Diyos maray, tanailasat mo. Kat ita, nakarecover kan. Ay, umukki di amaray. Ay, wan gayam. Bakit kitak mo't amapmapan ni Cherry dita ayan niyaw? Anya ngay aramiden na dita. Ay kuha. Isuti agsaksakripisyo ang mga asikaso kanyak. Sa bali mo nga may no lalaki ti kabalay. Agpaysutan ako ng maray. Mayatlat no babae ti mga sikaso kadatayaw. Ay na, dakil ti utang mo ana imbag anakam kini Cherry ang manugang mo, maray. Ayun maray. Naurnungan. Hindi nga rod amaw no kasano ang makasubadak iti kinaimbag na kanyak. Simple laeng mo't, maray. Agbalin ka apatas akatugangan. Naimbag laang tay may ka, anak ko. Apay ka tinanang. Kasangay ko intun Lunes. Ket? Ay, bagam to man kan baka umauta o may dito'y balay no Lunes. Ay nawaw. Apay ka tinanang. Ay tamno, matulungan nak nga agluto iti pagsasangwan tayo At damot na kita po ko yo. Ay, kaitugot na Adamo ni tatang yaw amang awir kadakwad, kabayatan ti panagluto may. Okay, ipadas ko nga ibaga. Doon niya mo't timakunana, nanang. Wen man, anak ko. Ay, agyaman akunay
Di mo liplipatan nga ibagakin kwa na, wine. Busy mo nga min ni Jimima. Awan oras na nga umay. Papan kayo kano kadagiti ubing itayan ni nanang inton Lunes bakit? Ay nawaw, apay ka no ichay. Kasangay na ngamin no Lunes. Tulungam ka nung agluto iti pagsasangwan tayo. Ni Manang Jemima, makaumay nga tamat. Alanganin day jay, tabisi ka no. Agtrab-trabaho ka din. Day tatidyakan mo, basta tinaybagan ni nanang kit busy ka no. Manyangay bakit? Mapan kayo jay no Lunes? Wala kay, umay kami Awan matkit diti aramidak inton Lunes, tan nakalabaak matan. Maray, gumatangak man iti tomato sauce mo, no adda. Tay nakabuti ka day, wunaw. Ay, tay nakasashay laeng maray. Intugot mo pa iti apom. Si kagaya mon ti mga awir ken kwa na. Italaeng ta busy ti manugang ko, maray. Napanan ni Cherry aya. Adda di tabalay, maray. Madama ti panagluto na. Nukasta, adda ni Cherry di tabalayaw. Un, maray. Aglutluto iti pagsasangwan tayaw. Anya nga iti okasyon, Maray. Ay, nawaw. Nalipatam ka din ti imbagakin ka iday, maray. Aywan, kasangay mo gayam ita. Apay day chay, nalipatak mo dun. Agkabaw kan sa mutun, maray. Ay ka, umay kayon to ije balay awan. Aywan amaray, umayak to inton madamdama. Husto no nasaya atin tilin na nginyo iti may sa amanugang mo, Maray. Kapilitan, ngagpakumbabaak, maray. Saan kaya manasaya at no high pride di may sa tao? Saan matla ang anasaya at no adda paburam amanugang mo, Maray? Mayat lata no patas ti tratum kadakwada. Aywan, agpaisuday taan na ibagam, maray. May maya ti patas at rato. Ta saan tayo nga amaw no asino ti makatulong kada tayo. Inton dumteng ti aldaw nga agkasapulan tayo, maray. Husto ta ko na, Maray. Ay nawaw! Agbalin tayo kuma apatas iti amin abanag. Tadayta ti pundasyon ti naurnos ken naragsak a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.